Azul. Azul Flower. Après, ça c'est générateur qui travaille Bousguel. Donc, d'ici temps Inch'Allah, l'oxygène avec la clinique Ginsen. Donc, alhamdoulilah. واش توالا ما نقدرش الترويه ديال بوزكان لا عطيتها الصحة كلشي بإمكانيس كلشي هكانتيت d'ailleurs c'est parmi les meilleurs endroits ils visiter donc ils ont tout prévu عطيتها الصحة donc ils sont vraiment très organisés voilà un accueil extraordinaire voilà extraordinaire Inch'Allah les gens sont soulagés plus Azul Jafar السلامة عليك كي واحد الخمام تيتي ماناجر في مزيان باسكو في وقت الشا قسمي لا ذا مشطوح إلا يدير حسبات ذمي ذا مدوكلي وكلش الوغ ماشي حاجة جينيراتور كي خدم أسني نعطيك صحة أم مزيان أم حميد قاسم يدي بين لومبيلونس كيا مزيان إلا قد يتدر تيدير يتعاون مغفان يتعاون لاكولات شاك رمضان يزلون يتدر يتصدق في ويلك يخصن شاك اني يتصدق ديك طبن لا كومين Azul مستفميس في المرتينيك في المرتك كلش المعاونة يتفكر غورنا ذاكيهم السفسط تاعكم غافي مغفان غافي موضان من ذاكيهم بوزكان ساكي مثلا تقوليت عندك السنن عندك والين مالك يعني غادي مسلاي راسك تقوليت بوسا On va juste après on va عاد نهضر كاش يطوح انا يسال معنا عطاس ان شاء الله هذا يفارق حنا اين نخدم كاكيو كتير غاديني فرنسا تيلا شطوح ذاكي غادي مزمر تعاون غاديين مزمر تعاون غاديين شو تومبي او بون مومون اي بون اندروا اي المزمر خماسه كي الخدمه غزكي الخدمه سلاس الخدمه ان شاء الله على عرشنا ثمورتنا مره تدوكل باش تيلي تجهد يعطيك الصحة يعطيك الصحة تيلي تقمات ثاني لي مرة ندوكل كرا بوين يسعى نشيطو حين ميزمال دون سو دومين غادي يعاون ان شاء الله كلشي هذه قاعد ان شاء الله هذه عدي له كاينين دا كاع كني راه مستفهم يعطيك الصحة ميرسي بوك زول في لك مع Azul Jafar Azul Flower السقيم ريون وسها في كشد المعاونة باش غادي نفلس نفرح عطاس سوا الساقية سوا اللي شي سيماني الانستالاسيون كي دان جينيراتور سي دوماج واش جينيراتور سقفي لسوزارم كيسقارو دونك الا قادني يدريني هذه ناف هذه هي اللي توت فاصون هذه هي دونك جينيراتور كي الله يبارك تولا درش تمورتي يسيدي يوغن يسيدي يفكان سي با فاسيل ماشي دا صور ديك باش يعملوا لكم مسيو قاسمي دو لا ريجيون دونك ديجا بونا غيد فكان ديال لا بوليكلينيك بوزكان فكان ديجا لومبيلونس اون امبيلونس ديرني كري اون امبيلونس ميديكاليزي c'est quelque chose de très important, une ambulance pour pouvoir transporter les malades qu'on ne peut pas prendre en charge des bousganes, ça veut dire ensuite l'autre donation, l'autre service qu'ils ont rendu à la population, c'est la mise en place, la création d'une unité Covid-19, anti-Covid. Et la pandémie, nous avions jusqu'à 30 hospitalisés pour vous dire comment l'hôpital a été soulagé. Et avec Covid-19, l'oxygène et avec l'installation le générateur, c'était la rampe d'oxygène, une rampe avec un réseau, la polyclinique le réseau d'oxygène. Donc l'installation pour la polyclinique, car la rampe d'oxygène pour pouvoir distribuer l'oxygène à Knilaq.
dans les normes. Voilà. فيها فورمي. Non, comme toujours, c'est la bavette. Parce qu'il ne faut pas baisser, de vigilance. Il faut être prudent. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le message. Il a quand même le virus circule. Les règles de distanciation, moi j'insiste sur la prévention. Une fois il ne reste pas beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est respecter encore c'est vrai, les règles d'or, distanciation, et surtout c'est dommage, il y a encore des familles les cortèges alors que donc c'est vrai, nous c'est respecter encore les règles de distanciation pour pouvoir prévenir le Covid et Gamchou. Les dégâts. يا ربي. صحيت سي جعفر يا ربي. Donc Soualim, on vient de terminer l'installation et la mise en service machine تاقي l'oxygène. Donc عطيت نصحة في العباد يديو سنة هذاكي خدمان يدي عاونان يدي يوغان. Donc كيني je représente l'entreprise يدي فابريكين ذا ماشين تاقي donc وسياد شعلة. Donc c'est le فرح ذا مقران راسن في l'oxygène رانكس كي بيتوكسا وغفل l'oxygène يعني أنو تدرين القبايل. Donc c'est un plaisir à s'aguimer la région aussi, elle va respirer, elle va se sentir mieux. Donc aussi c'est notre plaisir aussi. Donc on est très content. Et là pour Valouin نرد إن شاء الله هي l'hôpital Guinouan et يمكن يوك كل مرة.